Manipur Raj Bhavan Lok Bhavan haina nauna mingthon khre Manipur gi governor leriba Raj Bhavan asibu Lok Bhavan haina nauna mingthon khre oja sai lakchan muse khoi gi Raj Bhavan gi ming Lok Bhavan haina on basida khoi governor secretary na phong tokre maming hongbagi policy se kari gi ne haina lawba yabagi oja sam tang se mase party gi ko political party ma pairam bagi magi matam gi policy ni ko moi leader adagi moi gi decision sing se awang ma thak ta miyang na ikai khumna ba utna ba magi maming sing se mafam khuding da lehelam ba se masi political party sing gi magi chatnarak pa adagi tawdaba ya da tangai phataba policy ni hai tare Narendra Modi palingai matam sida ayamba mafam hadi leidna ko mafam ayamba maming loina hongdong nin taw ya tare ko du masi marak ta di tongan ba national media sing da bawda adagi trolling dorokba social media gi keno players sing hai tare ko akhanna ba miyam na yamna masak khanga ba social media activists hai tare moi gi mayam marakta su adum inar pa yawi Modi gi matam sida keno gi hoi parliament gi maming hongi ba adagi prime minister gi mayum gi maming hongi ba governor gi mayum maming hongi ba Allahabad ayam adagi Prayagraj na hongi ba sigi pot mayam sini ado masai matam gi policy ni hoje moina pale ni na khoi accept tor chat patam ni ada masina hayang hongdong jin tor pada political issue mai ta India da olaga la kana sai congress matam da moina maming hongdong ning ba adagi ten jan pat kain thol ma maming he hongdong ning ba leidana ko sugum ba pot se lak pa je history je ka ni India gi oi ba historical line ma da changhaning bagi pot ma yam lei hai tare ko ada akhoi gi India hai ga unify India ma sem na bona bada maming adagi culture simam je yam maroi ba pot ne ba ada sai gi masi matam gi government gi kano ne step ne hai tare hayeng congress na upalak wan natraga se samna da coalition government amana palak matam da moi leader sing duna kari decide to ga na de nuai ta ma di har ke ko si matang da akhoi ye beauty international airport se akhoi jai da beauty international airport ena khangnare na hai bone ngara news media da Manipur gi airport je international airport ena masa khangdre ha subject to correction ko amadi ngara thengna gi ai tare ko sugumba miyam da utsai be thabak sidi ngak na tawroi dabne ada ole ai ta de madugi particular gazette ama koina chinne ta ha on manate ko particular gazette ama kari ama leigadabne ba si sangai festival mamang da NBN sing pan matam dugi government na yam wana hona dana Myanmar flight ka pahe laktana ko adagi Bangkok ki gano ka pahe laktana policy de na taba policy de tawse har ga di Imphal airport se international flight taning bagi tahanna ba favor to ba je mi lak padu ka na te ba fuel surcharge thau gi jet fuel han bagi khudong ja ba pi ba adu ada khar lei manung da ko akoi na khar technical oina nei na ba ya ba ko si timing am cha ba da fajan nei na se ba ko hajiki pot sing je tau da tar ga di maming ga kang on kan roi hai tare ne ko the governor gi jaga si hojiki maming o thoga Raj Bhavan da gi Lok Bhavan na ra keno ma on gre na ga miyam na di am approachable oi da ba chang ba da governor una ba da governor da complain tau na ba hona ba da political party khang ne accessible oi ba micham di accessible oi da ba lei da na ko grievance cell ga hang da na ngasai gi miyam gi bhavan ne na hai ta di ma gi accessibility se governor bhavan se governor lei ba jaga si chahi ma da Manipur da lei ba satra mayam sina su changa ga magi garden sing do yeng bakot pai facility piri dana even president gi mayum do bo piri dana ko adugum ba accessible oi ba the governance se kamain chalai the governor ne lei mong se kaino mai power se kaino ga se yamna critical condition da miyam da yamna khatang khangba atai matam da di akhoi ikhang khang da ba governor am lei ne di ha ga koi approachable oi da ba se sugum se kitang keno to honi adagi handaki keno sida PR government la matung da ko akhoi gi Manipur government gi administration je yam chauna change tawdong tawe ko akhoi gi admin akhoi maru oina lan lai matung da di even secretariat ki gate sidagi akhoi na changma matam da leiriba home guard natraga madu da leiriba central paramilitary force masi jina kai thabak tawge kai department gi no wang da akhoi department gi nate hai mata entrepreneur ne hai so ID card yenge hai bumba ade entrepreneur je kai no khangdo se moi gi ko ade secretariat hai si sarkar gi office kaktana changga da pham nate governor se secretary ki mi gatna unagadam nate public ki su grievance changba ya ba jaga ko ade hoi secretary ta su matam pi pung ani bau pung patam thoi ani bau public na changba yai adu matung da di office na di changba ya de gai hai ko tawba tabu
ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯒꯦꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒ ꯀꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ एम्प्लॉई ꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯁꯨꯖꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯅꯪꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ एम्प्लॉई ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭रोचेबल ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯎꯠꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ प्रजासे एप्रोचेबल होइबसु हेंगलकदमने अदु मतमदा ममिंग होंबगी पोतुगा तौरिबा थबकतुगा चानागदमनेबा चिंगा खुटका चानाबिबो हाइबसे सुमाइन थमजगी ओजारोय बसना कोइगी PMGSY अहुम 3 हंदकी वॉकिंग सीजन द थबक हौबा ngamloidra हाइबगी चिंगनेबा पोहले लंबी की थोंगी फिल्म द फतब मायोकनरिबा स्टेट असगी ओइना हंदकी वॉकिंग सीजन अमदी PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये फेस अहुम थबक हौबा ngamloidra हाइबगी चिंगनेबा पोहले से समतंग से कमाइना यंगबे PMGSY की मैटर से इंजीनियरिंग सेल ना खुमगदबने अखोइना यामना करो तौबनते अदुबु ngसाई 2000 चई अनी ममांगदगे टेंडर तौरगा माइ पालक्तबा अमा लई अदुना माइ पालक्तबा लईबसे नहान कनोना ऑनरेबल मेगाचंद्र ना जो फ्लैग तौरेदना को सिगी माइ पालक्तबा पोसी होजिकती सुमाइना सुम कंटिन्यू लागता थ्रू कोर्ट लागा मसी करी मरमगी माइ पाक्ट्रिनो ममांगदगी तौरेबा टेंडर सिंगसिदा करी लाप्स ओइबदगी कमाइन तौदना मसी कहनी को होजिक पाउ फंजे पेंडिंग लेरगा थबक सुहंद्रिनो गाइसे मसी पोचे याम क्लियर होइना हाइबम चंगी होय इरांग लेबगी चंगबा याबा यादबा अदु याबा यादबा दुदी हुजी मणिपुर प्रोजेक्ट मयाम सुरी इरांग लेगिर लेरोइना अखोय फुरुपना सुगिरा मी फुरुपना सुगिरा मयाम सुरी बको डेवलपमेंट गा मणिपुर लेरिबा कनो से अखोय रोड प्रोजेक्ट सिंग बिल्डिंग की प्रोजेक्ट सिंग देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग जिगी थबक सुरक मतमदा अखोय द मांगजब मयाम चाउना अखोय थेंगरिजे कइनो गाना इरांग लेबा लंबी तत्पसिना अखोय प्रोजेक्ट सिंग जे डिले होइबदा मरम चादना हदि प्रोजेक्ट अमा सु मतमदा करिगुम अखोयना मतम चाना लोइबा ngamdaba तारगदि मधुगी डिले होइबा मतम था अमा नुमित खुदिंगी मागी फाइन अमा थिरमगनी नत्रगा था खुदिंगी थिरमगनेबा अदुगी फाइन दो सुंथि थिदबिदा सोशल इश्यूसिना मरम ओइरकांदा अखोयगी प्रोजेक्ट से डिले होइबने हाइबदा गवर्नमेंट एजेंसी सिंगसिना एक्सेप्ट तौबगी कल्चर अमा ले मसी कल्चर से लौथोकपै तंगाइ फदबमदि याम चाउना लेरबनेबको अदुना PMGSY की जे हंदक किसिमगा कइगुंबा लाप्स ओइथोकी तारगदि मखोय मयामगी मतकदा मियामना PIL अमा फाइल तौब अमा चंगे लोदा पुथबम चंगी मधुगी लैरिबा इंजीनियर सिंग देन टेंडर तौरे टेंडर थादरइबा केनो सिंग से अखोयगी गयानी कंपनी सिंग से मोय वैलिड ओइब्रा ओइदब्रा कमाइना तौरिनो अंदर मदि हादि केनोगी माइनस ता थादै गाइना हाइनै से को मसी याबम थोक्तबा पोटनेबको कमाइना गवर्नमेंट लेपख्रब मंदुगी मोइना माइनस कैम थादब ngamदेनो वरिबुको अदुगुंबा पोतु सरकारगी वदिगी मियामगी सु नॉलेज लैबा चंगी एक्टिविस्ट सिंग नसु खरा हेना कुपने यंजन चंगी हेना सुमाइन तमजगे